Dobar dan, draga Miro, dobar dan vašim gledalcima također. Ovo je mala video razglednica iz Carlton hotela u Kanu, gde smo pripremili ovu svadbu i hteo sam samo da vas pozdravim i da se zahvalim na mnogim lepim porukama koje sam primio i da vam kažem da se nadam da ćete ponovo doći da snimate reportažu sa mnom i da podelite sa gledalcima iz Srbije ono što se u Carltonu dešava i u drugim hotelima za koje radim. Nadam se da ćemo se vidjeti vrlo skoro. Hvala.